Good, thank you ogethi na mbere na kwirorera Inoro TV neitha ria keri ria tafarire no ya Inoro rucini na tukurehagira ageni na reke njuge ndina gikeno gia mukira ria mbere kuma twarikia githurano mubunge muthure na ni mweshimiwa Gitonga wa Mukunji. Gitonga wa Mukunji arathurirwo kuria kundu gugwitwo Manyata thini wa county ya Embu na arathurirwo na kiama kia UDA kwao gwitagwo Geda Ward ne haha nigetha agicokia ngatho kuri andu a Manyata acoke akimwira kuma riu ri mugutwarana atia. Gitonga wa Mukunji gaithika niguo ndagwitaga no riu ndagwita mweshimiwa Gitonga wa Mukunji. Congratulations my brother. Ni undu wa hotani ucio. Thank you very much. Na ninakena ingi gucera guku ringi niguo menya ndwirega kumbita bai kwathire atia riu kurakire kihinda kiu na murari ingi riu no ginya tungirageriri muno kumu balance inyuothe nigetha mundu akioneka nyaga uka akiendie kioneki giake no wega ningukwindira ngethi nyingi muno kuma gwitonga ciakwa andu a Manyata ni marambere wira na makiria ni makwendete ni makuthikagiriria na ngwiciria kore Manyata tigano akavevo no turathi na mbere na wira na githurano riu turaigire kando turathiranirie na ndeto cia ithurano turafocus riu kuona uria tungithetheria andu etu kumanyitirira bana bari na mana expectation nyingi pio metererete muno mone performance yetu ne ko vanate na marambere 91% ya kura ile cionthe iraikirwe Manyata na marahaire cionthe na gutia na polling station ya na imwe irakoretwo ku mundu kuna mundu aranginya kiria kuota ya kura ile na anyitaga koguo ni 100% trust ria ndo Manyata marakuhaire. Good. Ni uri warugama ringi 2017 nae mugeriu nae mundu very young nae wa miaka 27 na tonya ndevere na gire namba 3 although ndiye mumenyekanu wega andu mai waende mambia kumbigwo tono na gire siasa cia 6 months no after that naona kuringana performance yako ya kithurano gya 2017 nona vaina kwina kaundu wandu wa Manyata marona kwenia koguru ndia tinda ngiurira twakoretwo twina o tukinyitanira tukithiicaga na mbere na maundu ngimatetagira manjani maoka kuthukirwa mbei ngakorwo ni wa mbere varia kwaririria kawa kainda thina ngakorwo ni rengirira na ngamera this is the right way na nigitumi uronire editariri wanate namba 2 aracindire ni namba 3 mundu ria wari namba 3 2017 yes na niwe utuna ka studio Gitonga wa Mukunji niwe uratwikire na bemwe 2022 kabisa na with a 91% win na ni encouragement kwa the young people area mangikoroma na interest siasa na ni mere ati nie ndita kimwana ni wega muno gukorwa andu a Manyata ni maronaniria ati no mathure mundu munini uria arendia sera ciake na akegweka aina kioneki na ni mundu guothe na interest siasa ni gukorwo wina kaundu ndari urona thakwa ungithethereria andu wako koguo mundu akegugwa ya kweumiria siasa ni kaundu kamwe mbuga tarunie slogan yako ni form ni kujituma ni gwituma witume ni getho utethereria andu witume ni getho vote gukorwo kinyitirira andu maundu ri mao na utaina mwaki ucio ndari tugatonye siasa ri ndirayuria atirire muhesha kariga ki wameraga 2017 mage gwikia namba 3 uramerire riu 2022 mara gwikia namba 1 riu 2017 kamau kwa ndae mumiru wega na taru Manyata ina ward 3 na ni area very populated we have 700,000 homesteads na ithariria urariria andu kwina andu matana kwigua rasima makwere andu mathuraga mundu uria mesi utese kiene ne vinya muno thurwe koguo 2017 niko ndai mumenyekanu wega niko ndai mwenderiu andu wa kwa sera wega na ithariria maraukire kwerewa na kunthikiriria na interesting nginya 2017
wanatiga riu ndesekene wega nginya kundu kumwe ndae mukinyu na thurirwe in all polling stations gutai na polling station yana imwe na less than 30 votes no ni mundu atai muceru kila mahali koguo nitakwa nitoria ungiambia muvonia ava uthiriria ava koguo ambitia okera korwa ava ni voraro rirwe resort ava gategate ndungikoro muvituku lakini tharere resort ya Kenya vare mwisho andu makera menya this is the man. Haya riu ri ti andu othe amanyata marage kuheira kura ni kuri hi marahirwo rokire na baigire rokire na baithatu hau atia ukugatia kana ugukorwo wi mutongoria wa inagane nire riri andu aria mara supportaga my opponents no although my opponent ko mara ina kura nyingi ni ati ni ngoro ni mutongoria wa andu wothe na nirauga kavinda ga siasa ni kathiru tha ino bare turi ruto ya thiri ndeto cia siasa twende cia wira nie nirauga gutie wondia na imwe kana gutie vandu anai vamwe vatakwigwo utongoria wa mukonji tondu thina cietu ni ivanene taru kwe mwena wa Manyata ya mwena wa Mbeti Gaturi South na Kithimu maina thina munene muno wa barabara lakini mwena wa iguru gutena thina ucio munene maundu mau monthe nie ni maroria as a whole ngigeragia kuma solve to the best of my knowledge na nirauga tha ino nginya tue tuthiete mbunge tarunga thingira kira mbunge kona kiria andu othe ya Manyata ni andu a Manyata na ima sauti koguo nie ni ngoro ni among the most vocal MP thini wa National Assembly nigetha andu a Manyata mamenye maina mumbunge na ndise nengikiria andu Kamau ithareria Manyata kwena thina wa urimi kwena thina wa barabara imwana itaina mawira vai vata gukorwo ki represent andu aku in a very big way nigetha wana mamenye mathurire the right thing the right choice yes priority no wagoto horo wa barabara yes no nikio ngemerera ati kwa meri etatu iroka wona mwahitithio nimekorwo wikite ugaruruku maundu makwa ni muvangu wega muno bwana Kamau ni kompeterere twapishwe nigetha wira wako wambie ngoretwe ngithiuruka Manyata engima na ngiragira andu maundu maria mbisine ngovingia na ni umo aria ngira andu maundu ngoretwe ni mwethugundu ina with that maundu mama no mekike utiva andu nie na nera andu kaundu gago exaggerate kindu kia mbere ni era andu a Manyata ati within 3 months nitokoro twina resource center ya imwana na resource center no wira wayo ni guosa database ya andu aria maraceria mawira na it's a shame ati korwo nginya Manyata tha ino gutie mutongoria no mwe aina database ya kumenya andu maraceria wira uriku na ni ariko maraceria mawira na resource center no ni avingura nienda ku make sure wa mundu wothe ya graduate wana kigenda kuvira CV yake na guku nja guceria wira ni arainda CV yake vandu mumbunge ke mwenyewe aramenya kwena engineers 50 maraceria wira thino wa Manyata nigetha nginya contractor taya mauka kuthondeka barabara na guku gwetu ngekara nthi nao ngamera I have 50 engineers here mbosera thatu mambie wira nigetha tukorwo tukikati on top of that wavau nirageria njirie as many computers as possible nigetha andu aria mataina mawira mavote gukorwa magioka vau mageka online jobs ire ingi maindira ciringi 2 kana 3 na kauni kaundu kamwe nirageria kuroria nigeke as quick as possible nigetha twambie wira number 2 kwena varavara nyingi muno irakuamite thini wa thirikari ino irenuka thirikari ya Jubilee na varavara ino cionthe ni varavara very crucial thini wa Manyata constituency kwena varavara ya kuma Muthatari kuthie vandu vetagwa Kivwe kwena varavara yumite vau Muthatari ikathie vandu vetagwa Kimangaro varavara icio cionthe ciena budget lakini tenyambio no nini riu nguthie gucukuma vau mwisho kabisa ni make sure varavara icio ni ciambia kuthondekwa nigetha riu andu a Manyata mone maina kwena varavara ya kuma Mutunduri kuthie vandu vetagwa Kianjokoma kuria weguzaga Kianjokoma brothers gucia no wegwire icio varavara yo irenda recarpeting yonthe tondu wanayone ya MV budget in the last koguru maundu mau monthe maimethari yakwa on top of that kwena ndeto ya kithomo kaune kaundu kamwe ngora gutone very passionate about tondu nie tigane kithomo tekwa ninge ava nawe Kamau koguo ni kithomo I value it a lot na nirenda
number one, within the next 1 year tukoro to introduce motion na nirakena president uria arathurirwe ni William Samoei Ruto na mwenderia ndia ya kwinda free feeding program ya ciana cia primary and day secondary schools, ciana cietu iria cagicukuru na ekira nginya thini wa manifesto yake ndetwe. Koguo nie nenda gukwa ni champion wa motion iyo ya kuvira free feeding program we ciana cia primary and day secondary schools nigetha ciana cietu ivotage kuria cukuru aciari maruterwo murigo uyo wa school fees cia day secondary schools. Na interestingly taruo kathie gwe school fees ya cukuru imwe ya day school mbia iria aciari metagua cia day schools iria day secondary schools iria nyingi igwa cia kuriva irio. Koguo tukamarutira murigo ucio wa irio ni tukororu twa make day secondary school go free na ni an improvement ya wiroria mugathe Kibaki ambirie wa free primary education ni koro improvement. Koguo muno monthe ni maria thiete korongera. Thank you. Nejo no kuongerera mangi no no kenge ni kuongerera kamwe. Yes. CDF na ni murehere irio CDF CDF tendute CDF iria motion kirera rutiro ni goti ni 2013 act ya 2013 lakini riu iria atumika thaino na iria imvituku ni act ya 2015. Koguo CDF wavo although turenda ku make sure ni twa improve, turenda ku make sure ni ongererwa mbesa nigethe votage gukorwo kiruta maundu makiria especially mwana wigi kithomo na security. Koguo mono mothe nie kama guthoka ndakaga wa muthenya nundu wa wira ne rutagore mungi. Aya thegi mheshimiwa Gitonga Mukunji. Itanoka kurora uri andu amanyata marakwira ni ngwenda kurungoka undu kanini nderwo ni andu uhoro wa MCA twari uhoro wa KMC urathurirwo Gaturi ward kuria Muranga gathe wa Njeri ni ngathiti kwandikite ati rwiboro wa Wamunyota niwe winete no ni ndirona andu makiduta mahitia na ngetikira tondu ithu no ngathiti twagithoma twakikora heritwo ni winete Wamunyota no ndirerwo aca ni rwa mundu witagwo Charlie Moya uwe ni wega tukirunga ni ngathiti yandikite koguo no igikorwo nayo ikiandikite na mahitia we moyuthi na no ingira bunge ugicira ati horo wa yuthi tondu riu mutura muga yuthi turaera nyinyi ni viongozi wa kesho. Kesho ndio hii sasa imefika. Gitonga we ni mheshimiwa sasa ine akinya rucio na no mende kuga twina obligation nene ta legislatures a yuthi na ni amiosa na undu umwe murito muno ati gukorwa uvetwo nafasi we mwana muni kindu kia mbere nienda kuga na giki nienda gikinyire nginya ciama cietu cionthe twe legislators kana ambunge anini tutithiete mbunge gwikara kuria vuva turenda nginya guosa itisio inene cia mbunge nigetha tukorwo tukirepresent maundu metu tono nitu twina thakame ria mbio nitu tungevota kungairia maundu na tukuvote gusukuma maundu muthuri yake mama thaigire cio tuku ni no mama thita na ngaramuka 6 koguo ni turenda gukorwo twi vau front line kabisa ya gukorwo tukithondeka maundu ma thino yetu and on top of that na no ngwiciria no rona nginya voting patent iria tukorwo twi nayo kando mararegire gukorwo ati age group iria ya Kenya representation yayo ni age group ya youth lakini gutenge korwo age group ya youth ira representwa ni andu akuru pio maiva kuve my past retire time na kaune kaundu kamwe ni enda ku make sure ni twatonyia kuria mbunge ati tukorwo ni turosa front line tukorwo ni twe atongoria na tukorwo ni turasukuma motions thini wa the August House neguo nigetha tukorwo tukirepresent age group ira represent Kenya na tweta youth mbere ni monete ya youth ere marathi mbunge makiarirwa thini wa TV mararirwo maundu mathuku matheri mara umwe ni auragire mundu ucio wingi ni kire maundu anga ni maroire turenda gucenjia narrative yo na nie ni ngoro ni mstari wa mbele ku make sure maundu maria maraumira thini wa National Assembly maigie ndeto cia youth ni maundu maroneka ma gusukumira neguo rekerekane tugucoka hau thutha kidogo no tondu ni wagweta horo wa
turnout voters harĩa maraumiria na kĩgĩothe kwanyu andũ maraumĩririe atĩa gĩthurano? Manyata ĩrĩ na 68.9% turnout ĩrĩ nthĩ no nwanĩrĩre nũndũ wa mũthenya ũcio kwa na mbura kĩroko kwaramũkire kwĩna kathano karĩa twĩthaga kathano mbura itumaga nginya mundu egue gucoka gitandari lakini ithaa rĩa thaa 8 ninonire andu mambĩrĩria kumĩra makĩria kungia korirwo kiroko kuvana uguo turnout ingia korirwo makĩria 70 to 80%. No wanayora representative ya uri andu mareciragia yes good keturoka harĩ yuthi na nĩturagithio nĩ mũyuthi ũmwe urakena mũno retwo Terry Saradom ari kuria Nyandarua county nĩratugethia kagwana rakenio nĩ ndeto ĩno nĩ mũyuthi tawe warora rĩu toe butu mũyuthi wa Kenya mũiretu na mwanake arenda kĩ angĩenda atĩa? Mũyuthi arenda opportunity na kindu kile twaimire ya yuthi ni opportunity. Twaimire opportunity ya kuambia biashara, twaimire opportunity ya wira, twaimire opportunity nginya ya kuambia maisha. Twaimire opportunity ya wira tondo agetia wira aretwa experience. Agetia nginya nyamure itagwa internship vandu vare ongeambia kugea experience urero nginya ndovati na nie kama ngakova historia yakwa nie ne mwaka wa kathatu in the University of Nairobi gitumi kirenda okagweti guceria wira na thiria cukuru ni undu ni naturire attachment na nie na ni mwana moge muno tondu nginya transcripts yakwa na nginya KCSE na KCP na vetukire with flying colors lakini ati mandikite CV makiria to CV turia twagwetia internship makiria thate ngikorwa ndiye to vandu anayava ngirauga wero ucio ndigaceria ringi tondu ni aceria attachment yetrenda payment no ngiceria wira ngakorwa ngenda nginya kanyamu ninge thie na mbere na komaisha nako kogu kindu kiria turenda gwika ni kuva a youth opportunity na netumava opportunity atia number 1 kwina mbeca cia thirikari kwina mbeca iko wasi rightfully cia thirikari na isetetwe kwina mbeca cia uwezo fund kwina mbeca cia youth fund kwina mbeca cia women fund kwina nginya mbeca iria cia andu akuru mbeca icio nthe ni cia thirikari na cio kwa cie na uraithi guosa lakini urakora ku apply uwezo fund umuthi lazima ukorwo wisene na MP nigethogie nafasi ya kugia mbeca icio ukenda kugia youth fund ni lazima uthie ofisire maita makiria ngiri imwe na kindu nigethogie loan rungiambia biashara yako maundu maundu maria turenda kwengutira na niye tondu ndiete kuvira nginya motion ati mbeca icio cionthe cia thirikari ikorwo ye accesswa na application ya thimu nigetha wewe wita muyuthi nduvatie kumenya gitonga mukunji nigethogie mbeca icio no gatonya application ile uga apply ra vau ukavewa feedback wa vau wavewa mbeca igatonya within no time nigethothie na mbere na biashara nego iyo ni number 1 number 2 mwena wigi mawira reke korwo mandatory ati thirikari ni responsibility ya thirikari gucereria mundu wira wake wa mbere. That means nginya gukorwo kwina private public partnership iria thirikari irauga company yaku yosa imwana ithatu inya ikira iva nafasi ya attachment the company yaku ika benefit through urene ngiuga tax rebate ikorwo ne anyiviru nginya ogoti nigetha tuvote kuosa as many people as possible na makoro makithie thini wa job na tugeka ugu ngwiciria a youth ni makwambia gutura tondu thaino kwina depression ningi muno thini wa youth taru munde wa kirongo kaweno ne kongo nguvora kirothi mungerwa vandu veta kwa kavari kwina kimwana kirecuriria because of depression tukavota kumava opportunity on top of that tukoro tukema engage twitu atongoria taru mwena wegie mithako ningoretwo ni champion munene muno wa mivira nienda ku make sure at least wa mwaka ni nakorwo ni na tournament ira engage ya youth ya manyata nigetha makoro makieguota kwa kwina mundu arameciria na tugeka ugu ngwiciria riu a youth yetu ni mauka magikorogwa
makialinate na magikorwo magitonya thini wa mwena wa productivity. Good, how no amatetera fio tondu we moyuthi na kiona ndakurekereria nigetha ukiariririe andu aku no gukiri andu akuru aciari aitu makire kuria Embu ni arimi ni arima akahua macani na ng'ombe ciake cia iria mundu ucio ukuru amuciria atia we wanaket program ciake no anireciria muno tondu kindu kia mbere kuria Embu tu arimi urimi ukavutia urimi bwana Kamau ukira korwo no avutia ngoro ya urimi no avutia nginya wa household yonthe imanyata taru tukire makaoa na manjani na ningwenda kwambia uvoro wa manjani no ndo manjani ni mutukore tutukevenwa muno ni thirikari CS munya aukire atovenia muno atwira ni twagia reforms angathiru manjani riu mwaka last year but one atwira riu reform ino riu bei ya manjani ni korwo sawa na regengwire riu ni miaka ire yathira bonus ikiumaga nae na nie ni gitumi ni rakena nundu one of the motions ira turasukuma mbunge thino wa murengo wa kiama kia UDA kana Kenya Kwanza ni motion ya kuga tukoro twina guaranteed minimum return ya indo cietu nera maanisho kire makawa gaku na manjani maku ukarwo ukimenya ndingithie nthi ya mbeyino koguo kare magaweshua wana no balance ke mathabu kauga gafatereza tiga nthimithirire kidogo nigetha ngathondeka profit nene ucio niguo motion yore ona ongitethia produce cietu na ni nae muno Kamau manjani na kawa they are highest taxpayers thini wa thirikari ithareria mbei ya manjani na kawa yagwa thini wa nthi cia nja murimi atigagwa amiclos no ithareria mbei yembega thirikari ikathondeka mbeca turenda tukoro twina some sort of a barrier ati murimi either muthenya ni mwega kana ni muthuku anga Afghanistan ni marwa kama matirarwa thirikari ikengirira nigethe mikegeciwa murimi ndarauma i0 thini urimi wake na tugeka ugu ngwicira ntukwa twavutia andu engi on top of that kwina ndeto nginya cia gukorwo tukiroria urimi mpio uyu uraumira taru Embu andu amwe marathondeka mbeca mbega muno ni andu a urimi utago wa muguka na muguka farmers interestingly muguka bado ni associated na mira no gakora mira ni listed as one of the cash crops thino yetu ya Kenya lakini muguka te listed koguo tharia kwina mbeca kuma thirikari ire urakora riu matira benefit na mbeca iriko icio taru last year but one Uhuru no avesanire 2 billion Kenya shillings lakini mbeca icio itia kinya Embu riu koguo ni wira wakwa nirenda kuthie varia nthondeke watho uria unge formalize sector na ngomba ni vau na nthondeke SACCOS iria ingenyitirira remia ya amuguka nigetha onao makorwo maina bargaining point neguo ya wira ucio thengio koguo kindu uganda kuongerera kwena kaundu ka kawa kawa nako urimi wa kawa mucoku nthi muno na thaino nirio turona mbei cia kawa igikate improve ni turenda ku make sure riu ni tuonania nginya through the guaranteed minimum returns na kunyivia nginya input cia fertilizer mbei cia fertilizers nigetha nginya arimi aenge akawa anao mambie gucoka kawari neguo thengio mheshimiwa Gitonga wa Mukunji kuma kuria Manyata county ya Embu koguo kindu he undu waiga ugukite meciria-ini makwa cash crop kindu kingikirwo cash crop ri he faida gukira gitakiritwo kana yes taru mire thare tai recognize na thirikari tondu it was just the other day yagire recognize ni gitumi uguzaga rimwe ni vesa kwa budget ya kuroria improvement on area andu na ngwiciria you are aware nginya thirikari ni involvaga thirikari cianja na ndeto cia negotiation taru China just the other day Uhuru athie China no aokire na request ya mbei ya market ya makondovia na theguo riu no atwende na guo muguka ukoro we part of the cash crops cia nthino yetu nigetha ukoragwo ukivewa budget no kivewa thini wa Ministry of Agriculture ugakorwo na nginya department muguka ti muthemba wa dawa muguka is a nitamira
nitamira riu na nempeka gukira mira actually. It is more preferred gukira mira. Yes. The kira director wako etagwo Brendan ni arakararia ne wakuma mero arajereria hakanjira na Brendan ndo ru aragitetera kwao uhoro wigie mira na thengi mwesh ni kwenda kuri uhoro wa riri ugima wa mwiri ona korwo ni mwako-ini ma magavana ri no angiko hari undu umwe ugiaga andu ni ugima wa mwiri ni thibitari dawa intuthinikaga niguo na Embu ni makiria Embu tukoretwo twina a serious problem ni ngoretwo ni mundu uria akoretwo very close to endo wa Embu wana nginyare mune mariganagirwo makambira mweshimiwa wathi kuria tuthondekere thibitari no ni mbugite ndeto cio gima wa mwiri tiga riu ni mumbunge wana governor uria atonyete turathurire Cecily Mutito Mbarire as the governor nie ne ngoro ni part and parcel ya ku reform healthcare thini wa Embu County na ni nduta wira wakwa pro bono nundu gutiura tukagendaga harambezi nginya tukavara ni undu wa gukora ugima wa mwiri Embu ndurarorua na nevo mbugite tarutu na Embu level 5 hospital Embu level 5 hospital thaino nitakwa ina kuvuri ndiraruta wira gutie ndawa gutie ndui gutie machine na imwe raruta wira na it's a big shame ati yo ni legacy ria turambiriria nayo tamu ino ya gitigiki kia governor na mbugite wana nituragia na mheshimiwa Cecily Igoro ngamwira nie nirenda musemanie wa mbere wa kuroria ndeto cia health ngoro ne vauga tegate nigetha ni mwereithia ideas irene nacio especially mwena wegie wa ku digitize revenue ya thibitari kuroria management kuruta andu aria maraya thibitari tondu kuthondeketwe cartels cia go supply indo na kwea ndawa magacokia condom magaruta ndawa makaya koguo kwena maundu mengi muno turenda gwika nigetha ku revive health sector gutie dispensary na imwe thaino thini wa Embu County is eundumia gando imagine bona Kamau ni turenda gukorwo twina good database ya kumenya ndawa iratonya atia iratumika atia na irathira atia ne korogwo ikimonitor ni mundu aivaria county directly ndawa ikinyivirira within 3 quarter kame igikinya quarter kamenya nigetha ciongererwo nigetha tukorwa thegio mheshimiwa asante mheshimiwa Gitonga no kaundu kana ningivutia as a member of parliament ni ndeto ya NHIF leo ndeto ya NHIF tumevutitie tugite turenda kumicokia 300 per head nigetha korwo accessible thini wa the normal households no cio ni motion yo ore ninye mwenyewe ngosukuma nundu ndingiende korweka tura promisaga mwananchi wa kawaida maundu maria matagwikika koguo ni ngoro ni nginya ngivira mstari wa mbele ku make sure nginya maundu maria Ruto a promise te andu nie mwenyewe ni na masukuma na makinyanira thengi na ira ne muretetwo mucemanio yes ne ke murerago kana igoro rai the first caucus meeting ya atongoria kiama gia Kenya Kwanza ne rai go set pace na nira kenire nginya ni speech ya mutongoria wetu William Samoei Ruto tondo araumire runde tore ya go celebrate ni mucindu kuthie directly kuvanga wira wake na tarutu twe National Assembly toro immediately first order of business ni kuhakikisha thirikari ni aga accountable mwana wa executive na kwatuika riu unlike before uria kurekekaga tugekaraga na minister thini wa floor of the house magauka tukamacokeria ciuria na tukamauria ciuria directly. That was one of the things. Number 2, wana wakorwo kwina maundu mama marathi na mbere ni kuonania riu we are set kwambiriria maundu tondu riu na no anerera nginya andu aya marathi magotire matige ndeto icio. It is their right, lakini maundu mamwe ana matie gukwarirwa tondu case yo variere ndena it is holding no water tondu thariu karoria wa mundu guothe nginya weka maguo goca calculator vau na karatathi no weka results ya guo kira twira no ri gwacindire. They are just being lazy
ningienda maume vau nigetha tukorwo tukiroreria andu wetu mutu umuthi ni wa ciringi 230 lazima turorie uria tukunyivia bei ya mutu lazima turorie uria tugutethereria andu makoro makiambie mawira mao ciringi yetu rutha ino iraringa ciringi against the dollar iraringa ciringi 119 shillings twina thiri wanja uratuma wa mundu nginya we mwenyewe uteze nginya ndeto cia thiri nginya mwana munini akorwo ena thiri wa 119,000 Kenya shillings nitwa gukuroria maundu ma munthe as quick as possible nigetha tuvote kuona mbere na mbere no ni wakiuga mari ona kihoto ge ukinyira kihoto kiao ona right it is right haya good riu ri nigetha tuhumuke UDA ni mwashida kabisa ite goko Mount Kenya kabisa fio kuhata nimbize mwana ule ukorani lakini wewe ni sawa yes ate ndo ni ndikorago mwenade ni ngorago de neutral de murehaga inyuothe ni ngorago de wa any government in power ni twacinda na ngerua ngaurua niki UDA racindire Mount Kenya ona tikio ndirenda gwikuria kurathire atia murahata bururi wothe UDA na mutongoria wetu turavesanaga hope na turavesanaga hope ya gucenjia economy ya Kenya no yetu mweno wengi marauga govoro wa ngwataniro na kwario voro wa urumwe ni sawa lakini priority ya Kenyans ni economy koguo tue vaundu turekererwe tik ni mwake andu wa Kenya twero vaumwe sawa. Number 2 ukathikiriria nginya leadership ya mwono wengi nira ukaga ina andu vibrant people no mwono wengi naguo kuraina andu akura kuru andu maroneka takwa my retired makiria kuguru Kenyans makiroria maronire riu ava nivo tongethira nigetha tuvote gukora tu successful haya na nginya Embu turavere UDA almost everything ni undu ni turetikitie ni uma ati maundu mama turero no mekike na reke ngwire Kenya no ekoro ina among the best president kulingana my own analysis na William Samoei Ruto anave tukenginya Kibaki ni undu wake Kibaki agiosa utongoria wake 2002 ai mukurakuru na Kibaki kulingana nani angiosirio utongoria 20 years before tharere oksirio utongoria wake no yo nake twamuva utongoria ai yang mundu wange vota kungaira mundu wange vota kuthondeka misemanio nginya tuku mundu wange vota kuroria nginya future ya Kenya atakuroria ruciuru ni toronginya thacigana haya that is very important thegio getonga kunda tumae na ningwenda ukira mwiroreri ni ndiko mwena ndi ndirari mwena ndi acha ndimwitaga guku inyuothe ndimwitaga inyuothe andu a UDA andu a Jubilee andu a TSP andu a kiama kia no wa guku TND ndimwitaga guku inyuothe tondu ni ngode wa gakurufu keho tugetaga Ajib kaugaga any government in power. Any government in power. Nego kuingiria. Turacokereria riu.